Manyiwa ma ECD skuluni wa Kangonde Masingane kaunti ya Masako ni wakwata hivi lanzao kuma kwa serikali ya Masako ngua movea wa kisomo iseso na ilaya tongo wani sub county administrator Titus Ngemo ni wasekana kaunti ya Masako ye mostalini wambe kwekile kana kisomo cha ECD ni chaila kwisela kunengane miyo ilaya ilete aiweta kana kwisela walanyo wa kunenga amanyiwa liuma skuluni uni wandikivite utalo monene wa amanyiwa Ben Mosao na Livoti. Manyiwa ma ECD skuluni wa musingi wa Kangonde ni kuya Masinga kaunti ya Masako yume naondoa kutani itina wa serikali ya kaunti ya Masako kwisila governor wa Vinyandeti kumanenga manyiwa ya ivela uvamana mesa siya kusomea itina wa kilaski kwitha kikosete miyeno ya vata kiva skuluni wa Kangonde primary school lati itumyetwe ni governor wa Masako wa excellence wa Vinyandeti twete ivela siya ECD muthano munthi nitamanie kana skulu no wa Kangonde Masinga Central Ward siana imwe nike kwikala nthi na baimesa mbanu na kwisila mubeani wa kisomo kwa kulia waziri ulaya ni konsolata kana skulu no tono kwa ivela na useoni wa excellence wa Vinyandeti munene witu ilionde waziri ya kulia governor na asia inundo makuletie maete wa ivela aitongo SSO ye sub county administrator wa Masinga Titus Ndamboki niwawera serikali ya governor wa Vinyandeti ta yeyumite kwekethia manyiwa ni ane kavindani kalame ilasine kitumi cha kwiko ivela ina ivo ina nini nundo ivela governor nambi kunenga na liya na leu panethi wabena enrollment ina ingevia siana se ingeva muno na wethia yusiana ni sina mathina ma kwikala na kusoma undu nusu tukwatania na mwalimu wa skuli biyo ya skuli ya Kangonde primary ni mana kulia kana serikali ya Masako na materie makane webela aindi ni kwenda kuikiria mundani wa mundi nye kana administrator wa Masinga ni kwate ivela skuli no na yukumelela wa yunambe ivela na mesa nisia na skuli no ndina kwa sababu mubea ndwa ivela ile ngimbingi muno siete kwa Masinga ila tuetele kwetu amama sei manyiwa aya ni makathia itambia ye ovamana muvango wa governor wa Vinyandeti waliu kwa manyiwa aya undula mewereta wongelete utalo munene wa manyiwa maskuluni nitunga mubea mundu wa wonula governor woni aidito to abimanyivela na misa mundu wa sana sito odhondi nakana kanini lakini yungu ya muvango siyatungi twili mundu otusame muvango nengivye thayu ngaba netetia tutu nini ndio na nyende mbikia yuinie muvango siyatungi twili na ndoso mubeosu asije mwene tiathima wana inengo sikibethe kwanyu kwi sitiathimitwa na inengo cia usia titena inengo hii na yongela musele na musele yongela mboso withio kindu kicha kama withie tasi atwana twathini ya musiku twana itwetha twina wiani nicho utunga mubea tasi ma Kangonde nundu wa governor kutulilikana kwetesia na sito ivela ona nitewa niwekite maundu maingi ona ni siesa ni nusathi ya ungavana waitwende kutulilikana ta seima Kangonde kana skulu wa Kangonde na no kulio wakwa ivela nundu se umuna no sia plastic ikavikio usuwe wasikalonesa wethe sina ngangika nundu okindu chatumiwanesa nikitona okwikala muno vilingi wa mauvo Mutongo TV nyenita wa Ben Mosao.